Kaseng Samla Catholic Saint Francis Assisi Parish mau langdam kalapan long ka seminar hakan riu tarik naitung hakabalang Shillong Riwiang Halor kapang kajingma haka Shongkha Shongman Khynnah hakibabun ki Samla lut bagi Samla pura kilawan banshim benta banyo jing hikai barjing pensyai na kinong kran balapan tibet Halor kani kapang ubrada kurinus ulakran batai syai Halor kajingma babun jat kiba ap hakajing im jikilong ying long sem kiba ya poi kha poi man habadang Khynnah than kerta tang baka kata ya kamet kajing mujing perkhat bat ya Khubor kamai kaji kapan pran ru ya kamet kaphat jong ka kme bat jong ki khon kikti da kinuksa bat jing sneng bas ngautenat ula kentu ya ki Samla ha ka seminar ban penlet jing mut ha ka pule puthi ha ka jing pentebet ya ki kam ki jam bat ban ken show bah ya ki kamai kaji wat perkhat ne rai ban tur syaka kam Shongkha Shongman ha badang duna kerta ula ong ha ka seminar lawan kran ru da uba Fairly Paul nong aibut kaseng Samla Catholic ubala kentu yaki Samla banyak snok ti haki kamba bha jong kaseng na kajinga trelang kum kawe kabut kabor. Lapan kut yaki program ha kani kasngi da kajinga seng besyidram kabala shimbenta da ki kimi ki kpa ki Khynnah red bat ki Samla ha kani kabalang shnong. Bala batay ni tamtam syapang kani na topik ke jongi. Mongyo i ki shnong ki thaw jongi ki banjing asam ke jongi. Buat kita bijik ki kedua apa? Ni Shongkha Khynnah. Mau kini berada nang ni lesih. Kalau saya kan berkati ya tadi, komentar kadang lagi jong bijik puslai. Habis berjong try.